Pouka 10. O ogovaranju. Niko pametan, mislim, neće sporiti da mržnja i zlopamćenje rađaju ogovaranje. Zato ga u svom izlaganju stavljam na ovo mesto odmah iza njegovih roditelja. Ogovaranje je porod mržnje, to je tanana krupna bolest, skrivena i podmukla pijavica koja siše i slabi krv ljubavi. Ogovaranje je licemerstvo ljubavi, uzročnik oskvrnjenja i opterećivanja savjesti, uništenje čistote. Kao što neke devojke greše javno i bez srama, a druge potajno i sa više stida čine još gore stvari nego prve, tako se nešto može vidjeti i kod sramnih strasti. Mnogo je tajno iznutra pokvarenih devojaka, strasti, licemerstvo, lukavstvo, grešna tuga, zlopamćenje, ogovaranje u srcu. Vidljivo one predstavljaju jedno, ali unutra gledaju na drugo. Kada sam jednom prilikom čuo neke ljude kako ogovaraju, ja im zapretih, a deljatelji ovoga zla navodili su svoju odbranu da to čine iz ljubavi i brige za onoga koji je bio predmet ogovaranja, a ja njima rekoh, ostavite vi takvu ljubav, inače će ispasti da laže onaj koji je rekao, onoga koji tajno oklebeta bližnjega svoga toga oterah. Ako zaista voliš bližnjega, tako kako kažeš, pomoli se tajno, a ne da ismevaš čoveka. To je način koji je ugodan Gospodu. A i ovo neka ti ne ostane nepoznato, pa ćeš se čuvati da ne osudiš ljude koji se spotaknu. Dok je Juda bio učenik Hristov, razbojnik je pripadao ubijicama. I čudo kako da se u jednom magnovenju zbude s njima takva promjena. Ko hoće da pobjedi duh ogovaranja, neka pripisuje krivicu ne onome koji je pao, već demonu koji ga je oborio. Jer niko baš naročito ne želi da greši protiv Boga, mada niko od nas ne greši prinudno. Znao sam čoveka koji je javno zgrešio, a tajno se pokajao. I onaj koga sam osudio kao bludnika, bejaše već pred Bogom nevin, umilostivši ga iskrenim obraćenjem. Nikada se nemoj ustručavati pred onim koji u tvojem prisustvu ogovara bližnjega, nego šta više reci, stani brate, ja svaki dan padam i u teže grehe, pa kako mogu da ga osuđujem? Tako ćeš jednim zamahom načiniti dva dobra, jednim lekom izlečit ćeš i sebe i bližnjega. To je jedan od najkraćih puteva da se dobije oproštaj grehova, ne osuđivati. Ako ne sudite, neće ni vama biti suđeno. Kao što se vatra protivi vodi, tako je osuđivanje strano onome koji hoće da se pokaje. Kada bi video nekoga čoveka da greši, čak i na samoj samrti, ni tada ga nemoj osuđivati. Sud Božji ljudima nije poznat. Neki su javno činili velike grehove, ali su još i veće vrline činili tajno, i oni koji su im se tada tako rado rugali, prevariše se jer od dima nisu vidjeli sunce. Čujte me, čujte svi vi koji strogo sudite tuđim delima. Ako je tačno, a tačno je da kakvim sudom sudite, takvi će vas i suditi, onda ćemo svakako pasti upravo u one telesne ili duševne grehe za koje okrivljujemo bližnjega. Strogi i brižljive sudije grehova svog bližnjega boli od te strasti zato što nemaju savršenog i trajnog sjećanja i brige o svojim sopstvenim gresima. Jer onaj koji tačno, bez plašta samoljublja vidi svoja zla dela, ni o čemu se drugom od ovozemaljskih stvari više ne brine, misleći na to da ni za sopstveni plač neće imati dovoljno vremena, makar i 100 godina živeo, pa makar video kako iz očiju njegovih ističe čitava reka suza velika kao Jordan. Ispitivao sam plač i ne nađoh u njemu ni traga od ogovaranja ili osuđivanja. Demoni nas nagovaraju ili da grešimo, ili ako ne grešimo, onda da osuđujemo one koji greše kako bi ubice pomoću drugoga ispravljali prvo. Znaj da se zlopamtljivi i zlobni ljudi prepoznaju po tome što oni obuzeti duhom mržnje lako i sa uživanjem umanjuju vrednost učenja, delatnosti, vrline svoga bližnjeg. Znao sam neke ljude koji su tajno i skriveno od sveta činili najteže grehe, međutim smatrajući se čistima, teško su napadali one koji javno padaju u lake grehe. Suditi znači bestinno svojatati Božje pravo, a osuđivati znači upropašćavati svoju dušu. Kao što nadmenost može i bez druge strasti upropastiti čoveka, tako nas i suđenje samo po sebi može savršeno upropastiti. Onaj fariser je bio osuđen upravo zbog toga. Dobro baš to vam bere samo zrele jagode, a ne zrele ne. Pametan i razborit um isto tako primećuje samo vrline i govori samo njima. A bezumni čovjek pronalazi samo krivice i nedostatke. O njemu je rečeno, istražiše bezakonje, iščežoše oni koji su istražili istragu. Nemoj osuđivati ni onda kada svojim očima vidiš da neko greši. Često se i oči varaju. Stepenica 10. Ko je savladao, postoje delatelj ljubavi ili plača.